Kei te tautoko te koro matua o Tūranganui a Kiwa I te tono a te uepu mō ngā kaunihera o Aotearoa. Kia wātea I ngā kaunihera ki te whakatū poro peihana, hei whakakāhore I te maukoti kēnge ki roto ki ngā tāone, ana I te pūrongo a Irena Smith. Rua te kaumā ono tau a Saul Edwards I roto I te kēnge mangaru. Ko tana tohu ka mau I aia I ngā wā katoa. Oh, it's everything. My beach is my life. Ko te hiahia o te pūtahi mata kōkiri, kia whai wāhi ngā taone katoa ki te whai I te tauira a Whanganui, ko te whakakahore atu I ngā tohu kēnge I roto I te puku o te taone. I take my kids to school every day with my patch on. I wear my patch every day. I go to the shops. I'm polite. Kei te whakahe te kaihautu takirua o te Pāti Māori. We shouldn't be worrying about what people wear. What we should be worrying about is people's behaviour. If councils want to do something constructive, they should be cutting down on the number of liquor outlets in the communities because that's what causes us problems. Kua toru te kautau a Malcolm Brown e mahi tahi ana ki ngā kēnge, hei tāna e kore te ture e whai kiko. You can take off a patch, take off a colour of a person's clothing, what they wear, but it's what they have in their heart and in their minds. You've got to change their mindset. Engari kei te tautoko te koro matua o Tūranganui a Kiwa, I te rautaki e kōkirihi ana. Hei tāna he mea whakatūpato I te hunga kēnge. I kōrero wau ki ngā kaihautu o ngā kēngi o te kāinga nei, kei te whakai rātou I a mātou whakaro, mena rātou I kare e whakarongo ki tēnei tohu, ka whakarite tēnei ture kei roto I mātou taone. Ara anō ngā whakaro o te iwi kāinga. Well, I think that they should be banned from the city centre here because they seem to intimidate a lot of people. If they're not causing any trouble, I mean, there shouldn't be really any problem there. O tēnei wā katatari a Saul ki te whakautu a te whare pāremata. Irena Smith, Te Karere.